Reka twongere tubifurize kugira umugoroba mwiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye. Iyi ni inkuru y'akababaro, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ibabaje ku banyarwanda bose. Inkuru y'ibyabereye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda ku gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 ukwezi kwa kabiri 2026. Ni imwe mu nkuru zikomeje kugenda zigarukwaho n'abantu benshi cyane, akaba ari inkuru y'urupfu rw'umugeni wapfiriye mu mpanuka ikomeye cyane. Ni kuri uyu wa gatandatu tariki ya 14 Gashyantare 2026 nibwo mu murenge wa Tumba mu karere ka Rulindo aha ni mu ntara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda habereye impanuka yapfiriyemo umukobwa wari ugiye gusezerana mu kiliziya kuri paruwasi ya Rulindo. Amakuru atugeraho nk'uko tubikesha kandi amasoko yacu y'abantu bari mu karere ka Rulindo aho byabereye, ndetse n'umuvugizi wa polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda SP Emmanuel Kayigi yabwiye itangazamakuru dukesha iyi nkuru ko iriya mpanuka yabaye ubwo umushoferi yari ananiwe gukata imodoka kubera umuvuduko yariho, imodoka ikubita umukingo igusha urubavu. Yagize ati hapfuye umuntu umwe hakomereka abandi bantu 9 byoroshye. Ati bamwe bagiye kandi kuvurirwa ku bitaro bya Nemba, abandi bagiye ku kigo nderabuzima cya Tumba. SP Emmanuel Kayigi kandi avuga ko hari icyizere ko abagiye kwa muganga bitabwaho bagataha. SP Emmanuel Kayigi yasabye kandi abaturage abategura urugendo kubikora kare kuko bibafasha kugenda batuje kugira ngo bagere aho bajya amahoro. Uyu mukobwa rero niwe wari ufite ubukwe, ngira ngo muramubona kumwe n'umusore bari baramaze gusezerana mu murenge. Hanyuma rero mu kujya gusezerana uyu munsi, ubukwe bwari butekanyijwe nyine uyu munsi birumvikana ku wa gatandatu tariki ya 14 ukwezi kwa kabiri 2026. Uyu mukobwa nibwo imodoka yaje gukora impanuka. Uyu mukobwa uyu wari umugeni aza kuba ari we uhita upfa wenyine. Abanyarwanda bajya bavuga bati nyamara ni hari igihe aba ari gatumwa. Namwe muraza kutubwira muri comment, muraza kutubwira ko namwe mubyumva cyangwa se uko mwumva nyine impanuka. Abanyarwanda bavuga ati akenshi ubukwe nubwo Imana ibukunda ariko Satani nawe araburwanya, abanzi baraburwanya benshi cyane, ababa baguhiga abari benshi cyane. Uyu mukobwa kuki ari we watoranyijwe muri iyo modoka yose akaza kuba ari we witaba Imana? Umunyarwanda yarabivuga, abantu bakabivuga bati nyamara ibyo ngibyo ntibibaho, mwaku nubaho, amarozi ntabwo abaho, ibiterano ntabwo bibaho, ibiki byose ntabwo bibaho. Ariko mu by'ukuri ugerageje gusesengura wenda nk'ibiba byabaye nk'uyu munsi, ushobora kubona koko ukuri biba bikomeza kugenda bivugwa n'abantu batandukanye. Reka tumwifurize kugira ukuri dashira, hanyuma kandi twihanganishe uyu mugabo kuko apfakaye niko nabyita, atari yanarongora. Twihanganisha umuryango we muri rusange, twihanganisha n'igihugu muri rusange, ariko kandi tuvuge ngo nawe roho ye Imana iyakire mu bayo mu ijuru. Reka rero tuve kuri iyi nkuru dukomeze n'andi makuru atandukanye bakomeje kugenda avugwa. Ntabwo biba byoroshye na gatoya. Reka duhindure ingingo tujye ku yandi makuru. Mbabwire ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biravuga ko FDNB kandi mu gihugu cy'u Burundi yatangiye kubarura abasirikare bayo ngo imenye abo isigaranye, nyuma yaho abenshi bamaze gutakariza ubuzima mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba bwa kiriya gihugu mu ntambara bahanganye mu mutwe wa 23. Igisirikare cy'u Burundi FDNB cyatangiye kubarura abasirikare bacyo kugira ngo kimenye umubare wabo gisigara. Ni icyemezo FDNB mu gihe amakuru kandi avuga ko itazi neza umubare nyawo w'abasirikare ifite, nyuma y'uko amakuru avuga ko nyuma y'intambara zabereye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo mu Kuboza 25 by'umwihariko mu kibaya cya Rusizi hari abasirikare babarirwa mu 1200 batatashye. Bivuga ko kuri ubu igisirikare cy'u Burundi kandi kitazi umubare w'abasirikare bacyo bishwe, abafashwe mbere na 23 barwanaga cyangwa se ababa barazimiriye muri Kongo Kinshasa ubwo barimo rero bahunga imirwano karabutaka bahuzaga na 23. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi kandi avuga ko no mu basirikare batashye hari benshi muri abo bahise batoroka, aho bamwe kandi bivuga ko bakihishe mu gihugu mu gihe abandi bagiye bashaka ibindi bakora mu bihugu byiganjemo ibyo mu burasirazuba bwo hagati. Abasirikare barenga 500 nibo bivugwa ko batorotse. Kuri ubu kimwe mu bibazo biri mu gisirikare cy'u Burundi nuko ibigo bya gisirikare byo muri kiriya gihugu bitazi umubare nyawo w'abasirikare bafite. Amakuru avuga ko hari abasirikare kandi benshi cyane bamaze kugenda, ariko kugeza ubu bikitwa ko bakiri mu gihugu ndetse bakaba bagihembwa.
Kuri ubu igisirikare cy'u Burundi kandi cyamaze gushyiraho amabwiriza y'uko intonde z'abasirikare bose zigomba kandi kuba zamaze gutangwa bitarenze kwa 20 Gashyantare. Uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Ibindi ngingo n'umundi ariko tukiri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ko 23 yavuye mu gace yari imaze amezi 3 yarirukanyemo Wazalendo. Ingabo z'umutwe wa 23 kwa kane tariki ya 12 Gashyantare zavuye mu birindiro bya Buhaya nyuma y'amezi 3 zibyirukanyemo abarwanya imitwe ya Wazalendo. Buhaya ni umusozi w'ingenzi witegeye agace ka Katobi, ukaba kandi uherereye mu birometero bibarirwa muri 15 uvuye mu mujyi wa Pinga uherereye muri teritwari ya Walikale. Mu Gushyingo 25 nibwo AFC 23 kandi yari yigaruriye ibyo birindiro byirukanyemo abarwanyi ba Wazalendo basanzwe bafasha ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu ntambara irwanamo na 23. Ntihazwi icyatumye 23 bivamo. Umuyobozi wa groupement ya Kisimba biherereyemo yemeje ko abarwanyi muri ya mutwe babivuyemo rwihishwa mu ijoro ryo kwa kane, gusa avuga ko aho bahise rero berekeza ataramenyekana. Nyuma yo kuva mu birindiro bya Buhaya, amakuru kandi avuga ko abarwanyi ba Wazalendo bahise babisubiramo kwa gatanu tariki ya 13 Gashyantare, uko amakuru bishimangira. Tuve kuri ayo makuru dukomeze kandi turebera n'andi makuru atandukanye. Mbabwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari icyo zasabye Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko Perezida Felix Tshisekedi, uwitwa Masad Boulos, uyu n'umujyanama mukuru wa Perezida wa Trump mu bufatanye na Afurika, akaba yasabye ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kubahiriza agahenge nk'uko babyemeye ku 13 Gashyantare 2026. Ibiro bya Perezida wa RDC byatangaje ko Felix Tshisekedi yemeye agahenge kasabwe na Perezida Angola, akaba kandi umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union, biteganyijwe ko kazatangira kubahirizwa tariki ya 18 Gashyantare. Byasobanuye ko nubwo Tshisekedi yemeye agahenge atazemera ko mama kwa gatatu igerageza kandi ibikorwa byo kwagura ibirindiro kongerera imbaraga abarwanyi bari mu bice biberamo urugamba rwo kwakira ubufasha kuva mu mahanga. Umuyobozi wa mama kwa gatatu Corneille Nangaa Yeberuwo yatangaje ko nubwo leta ya RDC kandi yatangaje ko yemeye agahenge kasabwe na Angola ikomeje kugaba ibitero ku basivili no ku birindiro by'iri huriro, ashimangira ko iri tangazo kandi rigamije kubeshya umuryango mpuzamahanga. Mama 23 yagaragaje ko nubwo leta ya Angola itayitumye mu biganiro byayibanjirije itangazo ry'icyifuzo cy'agahenge, ntiyamenyeshwe ibikubiyemo, isanzwe kandi ishyigikiye gahunda y'amahoro kandi ko izakomeza kubahiriza agahenge gashingiye kuri gahunda ya Doha muri Qatar. Masad Boulos yagaragaje ko yishimiye itangazo rya leta ya RDC ryo kwemera agahenge, ashimangira ariko ko kadakwiye kugarukira mu nyandiko gusa, ahubwo ko kagomba no kubahirizwa ibitero birimo ibya drone bigahagarara. Yagize ati natewe imbaraga no kwemera kwa RDC icyifuzo cya Angola cy'agahenge, ibi bigomba kandi kujyana n'ibikorwa. Impande zose zigomba kandi guhagarika imirwano aka kanya zirimo ibitero bya drone bikomeje kandi gutwara ubuzima bw'abasivili b'inzirakarengane. Leta ya Angola yasabye ko abaho agahenge gashya mu gihe ingabo kandi ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO zitegura gutangira kubahiriza akandi kemejwe mu biganiro na bya Doha, by'umwihariko muri teritwari ya Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, akaba rero ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya makuru akomeje kugenda avugwa. Mbere gato yuko dusatira umusozo wacu, reka nce kuri inkuru ivugwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Ni inkuru ibabaje cyane. Mu gihugu cy'Ubufaransa aravugwa inkuru yitwa Gisele Pelicot, yavuze ku mugabo we wamutegeje abagabo 72 bakamusambanya. Gisele Pelicot yagarutse ku rubanza rwe n'umugabo we n'abandi bagabo 50, avuga ko na nyuma y'imyaka myinshi hari ibyo yifuza kumubaza. Uru ni urubanza rubarwa nk'urukomeye rwabayeho mu Bufaransa rw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Gisele Pelicot imyaka 74 arazwi hose mu Bufaransa no ku isi kubera kujyana mu nkiko wahoze ari umugabo we Dominique Pelicot wamusambanyaga ku ngufu mu bitandukanye, akanamutegeza abandi bagabo barenga 70 nabo ngo bamusambanye. Muri 2020 nibwo uyu mugore yamenye ko wahoze ari umugabo we Dominique Pelicot yamufataga ku ngufu ndetse akazana n'abandi bagabo ngo bamusambanye. Uyu mugabo yamuhaga ibiyobyabwenge bimusinziriza n'ibindi bimuca intege, akazana abandi bagabo bakamusambanya. Ibiyobyabwenge kandi byatumaga umunsi ukurikira umubiri we utumva ububabare yanyuzemo mu ijoro. Akaba rero uyu mugabo kandi yafataga amashusho muri ibyo bikorwa akayabika kuri hard drive. Gisele Pelicot yavuze ko babayeho muri ubwo buzima imyaka myinshi cyane, aho buri gitondo yamurebaga nkaho nta cyabaye. Ibi byose byaje kumenyekana ubwo uyu mugabo yatabwaga muri yombi ashinjwa gufata amashusho y'ubwambure bw'abagore mu mahahiro manini. Nyuma muri ayo mashusho kandi habonekamo ay'umugore we. Yaje kujyanwa mu nkiko mu rubanza rwamaze amezi 4. Dominique Pelicot
yakatiwe imyaka 20, abandi 50 babashije kandi kumenyekana amashusho yafatwaga bagira bakatirwa imyaka iri hagati y'5 na 15. Reka mbashimire mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza.